samla chokonor ba penyan ya kene jinglang hakene ka step kong menta samla shining badai astan dukshan sekretari juga seng brokoi bang juko por komunong penyong kmi ya kene ka apeliki tricks ni ka tangentia kata ka wasentia ka isjentia kalpangki paranuelam napo ka central to council nadu samla malinong plu kom finance secretary ki nongyalam jonga ki isu mai kumulong khamtam na ki isu juwai circle bat ngasim ya ketik ne kabu gejing smo ai kaburam bakarpang ya ki nongyalam snong nadu I stan rang basnong la bakla kumi palingi di nong kitkam nongyalam snong barim bat cukup puar kum advisor jongka urgentia admin Karpang ya kilong kami kil tap berat bayo banjas kilang yang terkesni pemerintah. Tangi supai ya kejenjia aga senam kebelalai. Tangi pet delay na senam arjar arpau tester. Ngalak penong kawan kanang seniu kebasakai kejat pendiri ujungi akabang isaki ya kibubun mak kejenjia kabang Ila kolanya dapat penjauh mat ia gubun bak kirungi. Kecik ketak ka kayi kepaten kayu kokot bat kum tater. Hai nalor bat kucing mempan cung letak kacingi lamba kacing don cung letak kap. Lalang syok lu kucing dia ki sui kamtam kacing pulu kegian ni nasno. Omtang kacing du ya titiar pitar kacing don cing em hanta poyen ngai pasusi tolong. Miladuk ya angot kimsi kota. Atrai kenam don kenulu kaspa kapau kapala ban mi pli ya kecingin. Handrai ha kecing perkat kecing kum keberi tentang kalong ke bajuak bat kalong ke baik dengan periam yukum kata kecing dia. Handrai habangi don yo nombu nong tau. Kita kecing dia I Jingjau umat bunsin ada jingim jungi kumberiu kisuni kan itu mulai dari kamdai kejengnya jungi kum para beri kita ke umat dari unong tahu nya kum kita di hari tin sibun man ai kublai tengah ai kublai lang yipi baro hamtam ke badon langang ni nadu kinong yalam jungi distrik unit jungi kibarim hadu kinong yalam jungi west jaintil distrik unit ke Batamai pelat ke kapor ke koridor jongpi ani don lang kene ke sengi nang benta bangin peli kene ke yeng bat kumju ikino yalam jongi na central body adu ibalam dari presiden ba rangbak jongi iba shining dari in charge jongi support jantia kumju ya iba dari finance secretary jongga Singkemi jongi, kapila pelat ke kapor ke koridor jong pi bani don lang, adngi kene ke sengi nek bentaban peli kene ke yeng. Boleh undang don kat lembat pi baro, ku bangala new la kedau naduk meni, naduk ki dekot bat ki member jong ke juai circle, haduk ki peralok prajor, haduk ki doyalam jongi nek sisi, kumju nek yeng gesem. Ai ku boleh lang pi baro, tapin nang la ban kersian yengi. Kum kecuai circle na kapor si kapor hakijing don kam jongi ki babun ki kam bangin nang lak ban pentelun na wei kapor si kapor boleh undar kat lembat pi pinyo I kamet ke bakot ke bakia pada pinang lak ban roy pahu pahai ka tre ke keta ke kam ke jam pada kiliang baro pat kat ki baya don lang hakene kapor hang ni ada pilami nang ni ngakerben bapinyo ban lesuk lesan selagi senong kitau king kisem pimpoi sikijaka ba pimi nang ni menni mestep pimpoi de basuk kum ba piwan shani de basuk sikentien siwa bangan syong kwa banong ba kene ge yeng anda ki trying kin simti kene ge yeng kin syong kin sa ka o belum kurku yaki bahkan om ji asu ke jingja kum ba kila mat akini ki singi ki baladap nagarmen ba anda kila rung kene ge yeng kin yo I kecing kerku ki bakerhai kin nang roy nang pu na sengi na segasngi ban na kapor bat kumju
makiru kin ai ka jing kersian yang ikum ka sarkel pati ka sing hibarok ka wei banginang la ban trei ban penyat ya kikam naga benta ban syakri ka ri ban kejak beru jak benriu jongi bat khamtam hang sinong ka thau habarok iliang tu digentin ko boleh sibon. Kerpat ya presiden Mbak ban kap sendiri ngeruan barang cukup koron please sendiri ini gini. Kum kadak haswab ngan sa atino itu ke ying hati teraing kebala pensna bapen bet biang dah ki su jual circle rangkat kisna telekam ki bahap kecili telekam jangka kita kasih penmula dengan kap ini ribon kum kadak ba ngila pli gil ke ying ban ati sunan sekitarai. Siap.